Family ya Njuguna na uria matigari make matwira maigitwo nyumba kwa miaka ina riu no mathumure thutha wa thirikari kumetikiria kuhaririria mathiko make, undu uria wirigirirwo kunina ndugamano ya miaka ina gatagati kao na thirikari. Rutha rwa mathiko ruheanitwo thutha wa maumirira ma uthuthuria wa mwiri kuonania akuire thutha wa gutharikirwo ni kiheri kia hiti, mahindi make makihuthika gutabania uthuthuria uyu na uria utafanitio rungu rwa urugamiriri wa muthuthuria munene wa miri wa thirikari Johansen Oduor. Makiaria thutha wa kwamukira riboti ya maumirira ma uthuthuria ucio, amemba a family ya Njuguna maugite kigiriko kiria makoretwo nakio riu ni gigukinya muthia, magicokeria Kameme TV ngatho ni kurumirira rugano rwao na kinyi. Riu makiuga ni mehotorete kwamba hema ya macakaya niguo kuhe Njuguna gitio kia muico. Reke tuge ni twakena ni uhoro ucio tondu thirikari ni turona nigeretie gututeithia mena andu a media na ni tukenete muno, na riu ni tuguthii kubanga mathiko make niguo tumuthike. Ona kuhana uguo, amemba a family no maugite matigutigithiria gwetha kihoto kia Njuguna, makiuga ni mekwambika mihango ya guthitanga ruhonge rwa nyamu bururi-ini KWS thutha wa mathiko. Ni ihoya riria ingihoya gwi thirikari na ruhonge rwa nyamu ni rurore kihoto kia Njuguna, na undu ucio ni ingihoya ugerie kuhiuhio niguo mukuru mamine mukuru ena miaka 95 niguo kihoto kiu akorwo akiona. Reke tuge ni turona riu ni kuthiete wega, ni turona ni tukuona kihonia, na turahoya thirikari ithi na mbere hau hatigarite. Ona uhoro wa kurihwo mwana witu tondu ni twagirirwo kuheo kihoto giake. Riu mwihoko wa aikari ya komuna matura maria marigiceirie ni ati thirikari ni kuhitana na hiti iria ciambitie kumatharikira na gucungiriria hathara nene. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura ria Komothika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u.